I tū ngā kapa haka o ngā kura tuatahi me ngā kura takawaenga o te mana a toi ara te waiariki ki mua i o rātau whānau a inanahi nei. I tētahi hui whakapāhotia matawātia hoki i runga i te ipurangi. Ko toi te mana te ingoa o tēnei kaupapa a i tū ki Bay Court i Tauranga. I tōna tikanga kia haere e nei kapa nei ki te whakataetae o te motu ara ki te mana kuratahi, engari auware ake nā ngā māharahara ki te mate korona. Nei rā, a Moana Makapeluli. He mahi makawe, he mahi moko, me te pani kanohi. Hea te roa ki te whakarite i ngā wahine katoa. Whāhaura. I think they're all feeling pretty cool because they keep putting in here and stuff. Whether it's your making their kai, you know, or transporting them around, all of that sort of stuff. It's just, yeah, you're just here to taitoku our babies. Yeah. E rite ana e nei tauira no te whānau o te maro hauhake mō te ātāmira. He pauri, te mea kareau e tū ki runga i te ātāmira mo te marakartai. Ai, he pauri, engari, he harikua hau te mea. E rima ngā kura o te moana a toi i tū ki te papatū waiwai, he kaupapa ngā hau tui hono e ngā reo irirangi o Tūmeke me Moana FM. Mea hau, ki te tūngoa te aroro, kare tanata i roto i te whare, ahakoa engari, ko te wawata, ko te mea i tutuki pai te kaupapa. Me ki ko tēnei tū mō mātou, mō rātou i whakatū, mō te mana kuratahi, mō nā whānau puta noa i te motu, me ki puta noa i te ao. Nā te kai ako nei nā Edward te Moana i whakarite, whai muri te whakakorenga o te whakataetae a motu, i te mate kōwhiori ki tā maki. Ko te tino harikua te moana, ko te tino harikua nā whānau Māori puta noa, nā reira kei te hīkaka tonu nā tamariki i te ata nei. Ka whakakore ni nā whakataitai, awa, me pēnei te mahi nui, te mahi hau, awa, me mahi. Me tū, mā, ki runga i te atamira. E waiho tō ihi tō wehi, tō mana ki runga i te atamira. He wā anō ki te tū i mua i tō rātau hapori. Moana Makapeluli. Hi, Mum! Te karere.